whaatalo fatu i le malosi o si o tātou tunu i tupulanga tala mo i tama mataine. Ia le ngalu foi le whawhelo i atu i atu tō le whanau malo le soifua manuia. Ia malo foi le wata i whi au mga luenga. Ia ai maise o le whea ngai o tō whanau ma o onga i le aso. Ma le aso ia whaatalo fatu foi e si o tātou tunu o lo o whawhenau na mafuta mai lunga le tātou api o wheilua inga, ia po le api o whōlinga. Ia po lunga fo i o beau ngānu o le ea. Ia i so o lava se vai panoa o le ladolangi. Ia o lo ua whapenao na e maa ua mai ai le au nanga. Ia ale tātou wana leo le radio Samoa tala ave, ma le TV tala lasi. Ia e le ngalo fo i fia whatalo fatu i si o tātou tunu pele. Mai se lava o na i o tātou a inga ma wo. Ia ma no tātou tunu fo i o whapenao na tupai mai Aotearoa nei. Ia whapenao na tō whai malanga mai si o tātou tunu pele o Samoa. Ia ma tupai mai ma tau taunu mai e tō kore nei tunu o tātou au mawai. Ia le ngata fo i mai Samoa ia au nisi fo i o lo tātou tunu whapenao whai malanga mai so se vaenga o le lalolangi. Ia whapenao na tupai mai e lau kanoa o Aotearoa ma lo le malanga manuia, ia malo fo i le ono sai, ia vi ia o tātou tua, awa ia le manatu, o ia le whanga sorongo me tua ia, tātou fi whatalo fo i whawhelo ia tu le tātou suia whasalalau, le tau sala ia ese fo leni, o lo whapenao na mafuta mai, ia ma au au na mai fo ia, e Amerika, ia malo le soifo manuia i lau, a fionga le tau sala ese, Ia e whaasalo whaatu fo'i i la tūna kōtore wha alo tū mal fo'i mai o ina tātou programi nei fo'i tūna la whiawhi mai nai tū or mai ai whaasalo whaatu fo'i tātou a mafuta nei tū la tā alofa lava. Ia, malo le ile. On sai mai, malo fo'i sai fo'i manuia i lau fionga le tau sala. Lea ua, mana ia le tāpur kalame lea ua ui lava ina ua. Sa fulma le ono minuto o te aine le tu lai ono i New Zealand nei. Ia, ai o lea ua a matalia fo ta por kalame pei fo ona masania i fia fia sfarele ia. E a mari tau tau ma ko ma kwa ki mo ko e malulu. Ta lo fa ese. O te mi ne. Ei, fale o ma ua le ia tu e. O le matou tau nei nei aso se o pa ia mai nei temi. Ua matua i o vale vela. Oh. Na. Ia lele, o le a matalia fo i la ta por kalame wa ta fo taimi vala ua i ta mamatina i alo mawhanau. Ia alo e markus pa ia au mai mare pese. Ia su e mai la i o spese wata po ingo le fiafi. Ia fa fo i vi inga i le tua i fa pena fo i la ta por kalame. Ia ni nai vi inga ia tātou te awe whaatasia i whaafitai. Ia wai ui no ua malo lo mai le to atele o tātou tunu mai whi au mga duenga. Ia e tari tonu ia i fo inisi vaenga. Ia po nisi fo i tama whanau o lo whapenau nau anga i atu. E whea ngai mga duenga o le nei fo i po. Ia, from Kaylee. Where all my worshipers at? Who's ready to praise the Lord with me? I'm ready to lift my hands, worshiping my God, my Jesus. Everybody come on. God, you deserve all the praise.
tato pespesenga na mai le tausala ia Kelly ia Kaylin Kelly ia papena o tsala lo ia toi foi le tato por kala le fiafi le eva evanga ma tausala o le fiafi ia le tausala ia ese poleni mai le nai tuatu le langi America ia papena ina foi lo o fatauva le au nanga si tato tunu le nei fiafi ia le ua 2 minutos o te ai nei le tu lai ono ia ese o le asa tala mai le na pitano ia ole tala atu nei foi pitano o la sua telefona ia o manuia lava ia nei pitano o fai lava sina pisi foi o nei foi tu ona o whātaunga ma nisi tūranga o le whawhiawhia ina o tama ona o le asa sa nei o le asau o le asana o tama i nei foi tu Amerika. Oh, ia, mana ia, o lea ua uni, vai asolo na lua o uni. Le nā lai whamana tuai le aso sa mo tama, le nā fo i whaenga o le lanolangi, mana ia, wa o nei ia o September. Mana ia la pela mana ia mawasinga o news mana ia ole o tau tapenanga o le Sautama ia ile o staimi ona saunua le ia ole ta por kala me fa solo io taimi kuka o mo taimi lot o mo taimi lot ia lea ua fa nga solo mai taimi kuka wa le ua anga ia tu le afole ono ia ole tulanga ile ta ua foi ese ole vavena fai ole tau mafutanga ole fiafi wa ono tulanga le ile so ona puputa te lo tangata te lo fai atu lana fa pe o ka ua wala popo ia manaya le fa so foi ile tulanga le ia le tantununga ia like titi le portion foi le ole tau mafutanga ole fiafi langa foi uma na tua le manolo le moe ia o taimi o le lunch ia la po al portion o le kai mo le la ko ya le e tu nga lue o lo na winga la ia ioi o le kukal na fai ia fa kumu i fala au ma to nei ia o le supo ai po ai fai ngal marulu le yengi o le makua maka ukia o fai ngal marulu ia ai tal tonu ia ole ke ai lopo le asko inga kuka le leimo o to wana e vela inga pe o ka ku samo ia ine ia pe ka mo supo manga ia popo ai ia ona mau ai lo sina ma fana ia o sa unia tu mo malo lo na le fa fa tu alta fa tuanga i ta ko kalame va ven fa ku ka taulana a fa tu ai na tau ma fa le ai ngale fia finei a fa fitu ali ese le winga ele no fa tu a fa fitu fa tau ma fatanga ona to toe ai le oni na i tu la po le lua le tolu i tu la la te fo ile malo lo mata fo TV a mata la TV ai le fa pe ole nga sa fa i ama mata TV fa nga yo nga awa ya wa ole me mo sa ole ole me mo ni au le sila wa lu ole le si poe wo ile wa fa ila ole wa putal manava ia o matua comfortable la sa fa ila to ye lu le si poe le fia mi ngoi lo winga lana le fa yatu atu ai ta tanga po afal fitu ia o maloa afal fitu anga ile valu iva se fulu wa pe tele no malo lo po le afal iva afal se fulu malo lo tanga tfanga renga ala mo ni nai tu la ho ia fa lo maka TV ia lue ia marka musika la le waroku e ka ko por kalame ia ai matua fai mai ele no ka to ia ali es fa se kiele fia se kiele fia la to ia musika o tau maftanga ia fi
e li ko kai mo. Paanga nei o mafuta mai fo ilunga o le tātou au penga te whailangi ia po le api o mafau oi sa ngalo se api o mafau po le api o fo linga o mafau ia ngala ia whataro whatula I le tausala ia Josephine te vanga vailua le o mafuta mai ia whapena fon whawhelo ia tu le sunga ia tausala and to mema to itama ma lo lava le ono sai mai ia le mafuta mai le tatou paanga le I Samoa ma na ia whaino mai po ngā wheo Samoa ali ese awai ele lei po le whaino mai awai ai fo nai mea nai mātango fia nai tutupulu tatou tunu e mawhaina e whaasoa mai ai ia le na whatalo whatuaila le tausala ia tausala ma tu mema tu itama ia le ngata fo leo le sunga ia Wayne Fialongo ia whatalo whatafo I le sunga ia o lita tui loma whaapusa ia lea mafuta mai me le pone au sa tā lia tā lofa lava ma lo le mafuta mai ia whawhero e tfo I le sunga ia vai ula so apai a whalea lii ia lea fo I ua mafuta mai e mai se ia o le tātou suia whasalalau le sunga ia Niko Ngango lea fo I ua mafuta mai ia e whatalo whatafo I le sunga ia Leila Avauli sa lofa ma no lava le mafuta mai ia le ngata fo I lea o le tausala ia Tiana Mulianga le fo u mafuta mai I Mangele ia whawhairo e fo I le tausala ia Malu ia misionali ia lave o lo whapena mafuta mai I think o le Tula o le West I nei au Kilani ia le fo u taunu mai le vaevanga le tausala ia Teine Tumua Matasawa ma lo le mafuta mai whawhairo e fo I le sunga ia Mila ia le ngata whakea ia o le mamanu marika ia o se tātou tunu o lo whapena na maa mai le tātou porokalame le vai vanga tusala o le afiafi o le tātou ala leo le radio Samoa tala ave ma le ti asi ia va e ngale mafuta mai Australia ali ese e whai asi popole ia e whai asi popole atu le vai ngale mafuta mai Australia ia
po mawhanawhana o tau, po manulu, ia, po le a fo le taimi na ua iai, ia mana ia fo le whaasoa mai ma talatala noa mai, ia le pesele nei mo o tau lea ua mawhatamai le nei taimi, ia, malo le mawhatamai. Apuri mai lutu, ato mai timu,
tātou pesale na a fuli mai le tua. Ia, ele ti ese. Ele ti Paolo Sydney I Ausitalia. Le foi ua mai tau atu fa mafuta mai le sunga ia rasta tui la epa. Ia, ma lo lava le mafuta mai le tātou por kalame ni yapi. Ia le ngata foi lea. Ia o le ia ma le manu su tātou tunu o. Tātou eva eva tu ama kuka le nale. Ia ua toi sa tui le 5 minute. Ia ua tātou le tu la fitu I nei. Ia, ma le kuka le nai te ia. Ari ese que foi ao fai ngai se misa se sile kule ku. I te ia wa mo pa fo te I fo ku ka la wa ngol si va ia ma le ma fa fa ia I u por que se a. Bolo mal ku ka pa ma ku bolo mal misa o ka. Ya o le was fa ni matu. Le misa la nga ke ia wa fi wa ko so e ko la wa sola. Lo wa ia mai ma fa mai ko se Ai sua ya po ngia nga onua sola ma wai foi or club royals sole peva ala yen makau ki ala ile tau sami e fai le era música wan watu Miss Lucky soa mana tato pese la Samoa música sa e on play debe Ayan musika lato il se yo se mali mai ai masa eu kuka ya ma awal mutuoso kuka yo eu fia tau sami fia aita maiti yo ya le wato es full minute ona tale le tu la fitu ese ine ya matou ya a olea e a olea fa tau sanga mai
talofa le sunga ya Arona Sila Aaron Sila ia se tau sa ia se pese tu sama long nao ia ona tu na le ata o le nei afi afi ia fa ma so pe musiko le afi wala ma ia le ta le na ngo tau sa ninga o le nei ia fi Malaya
pesa na ave ako. Yeah. Lena fa fe lo ia tu ai le tatu tu no le fa ama mo ai le tatu ko kalame. Yeah, le sala ia fa lu penga ma le ma fa mai I au sa ia. Yeah, ai mai se foi. Le tau sala ia te le pasi fe so lai a vai. Yeah, ai mai se foi ese le foi ua ma fa mai ia le tapa ina masani le sunga ia la fa ele so lai. Ia ma foi lani fa ope ma no fa tele mo le ma fa mai le ua ma ua le pese pe no fa tsa sanga mai e sunga ia errands na sila. Ia ke China pese le mai le ia lava a. Ia wala to we vai vanga o lo ma futa mai ai ma takua e le takua kala le masani ese o e la mona mai a. Le lava lo ma wa tu lava ya sa ranga la sunga. Yeah, fai mai sau no nga o le China tu pese nei mo vai nga le fa tali mai. Ya o ma na ya lava le ta proclame fo I po le al manga ta proclame le afiafi. Ya ai alo yo fai va o lo ina lava le foi mai le ta proclame ya al nei temi pa fero ai tsai le ma futa I nei temi. Ya o wa taina nele so 3 minuti on taina le sfulua il baruanga poi in America. Ya ai o ma lava temi nei o fai lava ia nisi turanga o fa unga I nei fo ituma ma nisi fo I o fa pena na fai pe lava ia to fa taunga awa lava ia le aso tama o mana nei. Mana ia Ia lo no winga la mo lo fo ia le au sai nga ma le au never mind. Ia fatalo fatu fo fatalo fatu fo il fatu ia Paulia Frost le fo o ma fatu mai le tatu por kala mele nei fiafi ia ma lo lava le ma fatu mai ia tsari tonu lo fa pena foi ona manuia ia e vai vanga le nei fiafi le anga le was for le tatu. Ia o le asafarai le lava o le malolo a malolo le esa malolo le lei le malolo foi le makua ale matu relax fa mai palangi relax ia fa mai foi tato malolo le lei ia le pesale nei pe ona moli mana o mai ai le sunga ia Aaron ia awala la tu e vai vanga o ma futa mai le ta por kalame ia ai le ngata ilea mo le tatu tu no le fatu ama o mai ia le polokala me masani le vai vanga matau sala o le afiafi mai le poni ala va fautuanga mo tupulanga.
mama. Kama tongola ngaja ila. Kami ni sintimes kasaria ila. Omo fotwanga shukongo be alipisa. Oki farumo yanyo kahila. Meloko fale akwai so sikile. Mehi be akai so aila. Let's go. So pesa na tuanga e na na pesa se vai fa fogo na iyo e mana ia fo tuanga le sa wele pesa ia mo tupulanga talabo ia ma tupulanga foi peo kawa ia la sa wa on tupulanga foi ta o sa wele e cinco ia ma tau sala la fia le mama ia ia ma lo fa tele fa talo fa le sunga ya e Sarah tawaile o ma futa mai ia le ngata foi lea ese le o ma futa mai foi ia le sunga ya Ohana la veiti nga ia le ngata foi lea ia ma lo le o ma futa mai o le via telea ia ma lo fa tele foi mo le fa tangaina o au nanga tau sala le afiafi ia male tatou wala leo le radio sa mo tala ave male TV tala lasi o to mo tamalawa ia le ngata foi lea o so se vai panoa o lo fa pena ia ona mafai ona maua mai ai ia le tatou porkala me lunga o pe au nganu le ea ia ai mai se lunga le apio mafa o lunga le apio folinga ia male le nei foi vai o mafai ai ia ona o to tanga mai ia ma pena foi ona tatou ma futa matala noa ia ile fa soa mai ia momento ni tatou apio ia ia kuat minute kuat ai ni tu la lima ai sorry fitu e wali me tu te ne tu la ia ma tu ne ese ya masalo lawa sauni mo tau matanga ia ale musika la ia na ia espera musika wa
Por kalami ya ya after July fitu ya ada musika ya ya that was not what I wanted. Yeah, that wow. Saya Marco ku ali surat telefon. Awak lala aku kalau lancar pasta. Iya, do fio ka ese. Kabe si kau kan so ay mancini. Makan pokok mo. Ya, spesial Paolo. Beliau tahu yo tapi boy kali banyak tahu yo mesti apa ya Beni
Thank